Let's see ule tu truma hian unbox tour phone unbox tour kan lo nei le ta Redmi Note 9 Pro Max ania cheng sing ni nuai lampang phone tha zinga hian hi telve charchara top 5 a chon lang dep charchara ni Poco X2 unbox kan nei to a Realme 6 Pro unbox po kan nei to a hetiang level a hian chon hi la unbox ve lawa lockdown te lo nia tu lai boruak aizol vela te chuatan phal lawa chon kalkong alo ping boka cha mai chu theya ma se lo theng mo khop maya thakhat vel na nu ate kan sel le te ni thina chu hi lo to pa chon kan nei thei ni unbox kan cha to a travel khop maya ila hian Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 720G khan ita Poco X2 te nei nang vel ani chuanin 64 megapixel camera main camera i 64 ania Note 9 Pro ringot ai khan 64 aron ni na hi at danglam na ni Note 9 Pro nen khan sang lo thina ain an deuh chi wangin ma se camera i thazo ka selfie hi 32 megapixel ania nung lampang hi entai la nei tu na ka soi kha hi ni ta high performance 8nm processor optimized for power consumption engani battery ai hek lo ti vela pon fa khop maya chuan camera chu ka sei to ang khan quad camera nia main hi 64 ania adang po na kina kan en chawanga a function te chuan 6.67 ania hlai thakop me Poco X2 ne hain ang chi Realme 6 Pro nen poin ang chi ni hlai zong hi i tablet ni silo wa chon tunlai phone changkang chuaka chuanin hlai ber he ho hi chuan battery hi 5020 mAh aron nia chuan 33 watt fast charger hi apo ma hianin aron chom halan tian ni kan hong chinanga kanen don ani ti chuan kan hong photanga ek po ni se ala sil ve ka hela thar lak khania entai la a case aron chom le phota eng po ni se kan en chin photang a case aron chom choma hei chu paper engeng mo quick guide vel khanita hei dum transparent deuh si dum na deuh mai mo tiang case man hi tha no pang nei tan phei chon hala si ejected tool kha oma hei ti bolo a tha a kan porang nge phone dang mi nen point man pol vek thei tiang kha chu thilin man pol poi lo takani e phone ni se kha om phot se ti khan chuan a phone tak hi lo en sin tai la tam takin in nei to a tam tak tan chuan in hemi unbox video hi chu ho mai thei amaro chu la nei lo la mu lo hei lom ve cheu maya hei anal zek zok khop mai Note 9 Pro nen khana in ang chi ani melan dan chu mo hei mong hian anung point ang chi camera om dan point ang chi a hei glass ani gorilla glass vek ani he ho hi chu ti maya khiting la rang thei lo tur ngai ania nging te hi kan da sun nga ati drop mai kan ka tian in heng ho hi kho an ui kat zela kha chu anei tu thonia maro chu fai ka hetia da kha moi ngai case mang du ta jona lan dan tur chu gan ti chin nga a tight travel pian mai a hold travel don hei helai tlang sira ti rang khuap hi a thani tia thau par hianin flat a tlak hian a veng ve a hei hum kut king khat chuanin khoi vek theingem ka hrelo ti chuan le khalo ni ta sela tlang pui zor chau a review na ha mi ama spectrum review na hi chu thali kal ta vel khan video po kan da di to a secondary noise cancellation han tiang te po kho oma la hi speaker ti mang beng bangai thlang na in piak na kha ni ta a la hian Note 9 nen khan Note 9 Pro nen khan inang rang ani hi power button ani ba ka fingerprint khan hal ta lai volume up and down ani mai hala sim tray sim mi pani ba ka memory card thun thei chi khan in ka ria ani hei sim pani thun theya memory card tila thun thei bok ani sim pani thung chung khan kha ni dan tlang puinia hei kan on nanga kan on chi nanga kan a startup lai hi an soi sel na pakhat Poco X2 tele thil dang aya lar ro na soi sel na pakhat chu khol chak lo lampang ni lo hianin engani game ani na kan va search le browser zwela kan va zon ni mi si lo I notification enga mo thil tu lo deu ron pop up phi enga ron lang hin na sa thei lu tu ka chu anin no man tiani chu du lo na chana nia chu ni em ti te kan en don ne na se ko khop mai hi unbox tan leu kan tia de unbox nu hi jong kan da mai nga du chu in ron lei theyang in be theyang aman kan phalja ta zerin ti kha ni ta sela hemi ga start chung hian thilan soi pa lok ka du chu Note 9 ti te Note 9 Pro ti te lo om ta hemi
Redmi hian 9 series ho hi chi sari lai oma hi then khathian tha sang lawa inang veka moin te kan soidan dananga a to dan le thadan in dotin Redmi 9A oma mani loka chuaka chu singpo kai lawa chuan chumi tluk deuh thaw chuan in Redmi 9i om lea chuan Redmi 9 ringot oma chuan Redmi 9 Prime om boka chuan Redmi Note 9 oma Note 9 Pro Max om le ta chu hin ta ni kan han ti china nga India lo ni ta a kan setup chung hian logo 66% aron san hi skip taila chuan heng ho hi hemi tel lo hi ti in se thatun hemi thang nge ngai pakhat tal chu sim card kan na thun lawa heng ho off vekang heng ho hi ho ka ti chuan security le screen lock fingerprint level point na kan da nga heng ho hi ko off don kan set zo chuni maya ti khana in setup zo ta engma play store apo online sign in lawa update teronom la ron pe nga line po ni ta se smooth khop maya khoi chu hei ala ruak vekani engma khoi tur pol om lawa kha zong kha application om sa he ho hi nge ni application games se po hi engem mo churan da pesa ni hi du login pai thei mo uninstall thei thei mo du lo chuan a pai thei nga ti chuan configuration kha en mai tai la in tin nge memory te a hexai ti te kha ngai about phone a no 9 Pro Max ka ti ga 9 Pro Max hi sang berani 9 Pro nen khanin ang tre pa 9 Pro ai na la sang ti ka tre turania MIUI version hi hinin po yan Android version po i 10 ani kanya update deal sa kichuan 64 ra hian in 44.89 vel hi available sa ngana ruak laom sa chu ni hi ruak laom system storage hi 15.56 vel ani thatok takani memory card ala thun bel thei ngala kha ani dan tlang phui chu ni ta ruak lo ta ti una hian a performance shrimshima chuan games khelnan te le thil engenga motinan a thatok viawani sing ni hnuai lama chuanin ai thavak om chuang lo thatakania rin le turom chuang lo games khelnan ponmo Snapdragon 730G te chu processor chak thatak mai nia kha chu kan thui lawanga camera kha en ton chin te ang a thil lak focus chaken ti te mo
Max video recording kan test ani simbal la zam rui me nal khop mai hian gan la kher teng ti moi le zul tu tan video recording po thakop maya tu nakalak na regular mode pa nga ini ya 4K po lan nila zo 4K la om zo ka ole hei 4K sang beralak ani ve thung ani ma mi ne khan ain fia liam in lo fia thiam theinan le Redmi Note 9 Pro Max front camera video recording kan lo test ang smooth em ti te film ti te lo en le do ni o calculate china vai khat leina 4K support lo wa Hmalam pang camera hian ma se hi a fia ve view tho tu ra ngai vlogging tinan ko na tla riyo don ni hi ko x2 ne nei nak te ora hin ka mai camera hi ti te che mi nei thau tam lo hi chan mai thei to ka pin mo camera chuan manza ta tanga chu chuan ba ngai ta ni thata ka ni ti ma yang lungoi thak takha front camera recording video recording test ani kan na tiêm mo la ka tiêm lo a tiêm tu ten lo fe tiêm mai ka rai